Je le jure. Den 20. Februar 2023 goufe 6 Kandidate vun der feierter Promotion vum Gruppe de Traitement C2 vum Poliskader an der Generaldirektion Findel veredecht. Da der Präsenz vum Minister fir Bannenzech Sicherheet Henri Cox an dem Generaldirektor Adjoint vun der Police Donat Donwen. No hireer Laufbun an der Armee hunn die 6 Kandidaten de W an Police fond. No eng Joer Formatioun fängt fir sie lot Karriere an der Polisun an dommer kommen noch eng ganz rëtsch neue Missionen a Responsabiltäiten op sie due eso de Minister. Verantwortung vis-à-vis vun der Gesellschaft fell mir sinn oder besser gesot Dir an der Ausübung vun den Beruf hu der extrem viel Verantwortung zu drohen. Echtens och dat wiederhol nicht gieren, die sind Repräsentant vun engem Rechtsstaat. A grad an enger Zeit an dem a viele Länder der Rechtsstaat mat Face getrüppelt geif ginn wären Pflichte vum Polizebeamte genie de Rechtsstaat ze schützen an adäquat ze vertreten ëmso méi wichte so de Minister nach. Kandidaten aus dem Gruppe de Traitement C2 ginn exklusiv aus der Armee rekrutéiert. An de nächste Wochen werte sie hireieren Deng Standardunité de Garde d'appui opérationnel untreden. Wir felicitéieren hinnen afreen als sie an der Police ze begréissen. Je le jure. Ze Summe fir Ech.